Reka nongere mfate uyu mwanya mbashimire cyane hari nako mbifuriza ibihe byiza mbifuriza gukomeza kugira intangiriro nziza z'umwaka wa 2021 n'umwaka navuga ko nawo uwatangiwe ariko mu by'ukuri bigaragara ko ibintu bikomeza kugenda biba cyane by'umwihariko nko mu Rwanda umujyi wa Kigali washyizwe muri gahunda guma mu rugo turere nabo bajya muri gahunda guma mu karere navuga ko abanyarwanda bawutangiye mu ngamba zikomeye cyane zo gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 hanyuma ikaze muri aya makuru yacu amakuru atugeraho aravuga yuko muri leta zunze ubumwe za Amerika umurambo wa Padiri Ubald rugira ngo rero mu by'ukuri ku munsi w'ejo tariki 27 z'ukwezi kwa mbere wasezeweho mu buryo budasanzwe ni Padiri Ubald rugira ngo gamenyekanye ibikorwa byo gusengera abantu bagakira abafite umuga bagakira mu by'ukuri bakagenda bashima Imana hanyuma aherutse kwicwa n'icyorezo cya COVID-19 kimutsinze muri leta zunze ubumwe za Amerika navuga ko yabaye inkuru y'agahinda inkuru y'incamugongo ku banyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange cyane ko n'ubundi yari yagiye mu bikorwa by'ivuga ubutumwa aya makuru rero nkuko tubikesha cy'amakuru tarifa cyandikira ku butaka bw'u Rwanda baravuga yuko bamenye amakuru ko muri leta ya Utah imwe mu zigize leta zunze ubumwe za Amerika bari gusezera ku murambo wa Padiri Ubald rugira ngo mbere yuko urizwa indege ukazanwa mu Rwanda mwebanje rero gusomerwa misa umwe rero mu bavandimwe be akaba aherutse kubwira itangazamakuru ko mukuru we azashyingurwa i Rusizi ahitwa kwibanga ry'amahoro nkuko byagiye bitangazwa Padiri Ubald rugira ngo wari umaze igihe arwariye mu bitaro byo muri leta zunze ubumwe za Amerika biri muri leta ya Utah yitabye Imana yazize uburwayi bw'ibihaha n'izindi nyama zo mu nda ngo zangijwe na COVID-19 yaramaze iminsi arwaye ariko yari yarakize urupfu rwe rwamenyeshejwe mbere na mbere abantu bakora muri komisiyo y'igihugu umwe n'ubwiyunge na Unity Club kuko Padiri rugira ngo yarasanzwe ari umurinzi w'igihango Padiri Ubald rugira ngo yari umwe mu bapadiri bazwi cyane mu Rwanda kubera ubutumwa bwo gutanga imbabazi yakunze gutambutsa avuga ko ibyiza ari ukubabarira kurusha kugira inzika nawe rero harabo yababariye bamwiciye abe muri jenoside yakorewe abatutsi mwaka wa 1994 iwabo mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu yavugaga rero ko ubutumwa bwo kubabarira yabuhawe na Yezu Kristo ubwo rero yajyaga i Lourdes mu gihugu cy'Ubufaransa Padiri Ubald rugira ngo rero yavugaga ko Yezu yamusabye kwigisha evangeli yomora imitima kubabarira ndetse no kwimakaza ubwiyunge yarasanzwe ari umwe mu barinzi b'igihango akaba rero yaraguye muri leta zunze ubumwe za Amerika yari yagiye mu butumwa mu ivugabutumwa hanyuma aza kurwara icyorezo cya COVID-19 Padiri Ubald rugira ngo yaramaze imyaka irenga 32 yarihaye Imana aho yari umupadiri muri diocese ya Cyangugu ariko agakunda kuba ari no mu bindi bice by'igihugu no mu mahanga aho rero yabaga ategerejwe n'abantu benshi cyane ngo basengere mu mwaka wa 2015 Padiri Ubald yagizwe umurinzi w'igihango kubera uruhare yagize mu gutangiza gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge muri paruwasi ya Mushaka ikaba yarabyaye imbuto nyinshi cyane mu baturage ndetse inarenga imbibi igera no mu zindi paruwase Padiri rugira ngo Ubald ni mwene Kabera Jacques ndetse na Mukaruhamya Anizi yavutse tariki ya 16 Gicurasi mu mwaka wa 1956 avukira hahoze ari mu prefegitura Cyangugu komine ya Karengera muri segiteri ya Rwabidege muri paruwasi ya Mwezi yahawe ubupadiri mu mwaka wa 1984 akaba yari umupadiri wa diocese ya Cyangugu mu ntara y'Uburengerazuba nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi Padiri Ubald yatangije gahunda y'isanamitima n'ubwiyunge muri paruwasi ya Mushaka iyo gahunda rero yeze imbuto hirya no hino mu gihugu ndetse no mu paruwasi atandukanye yahuje abishe n'abiciwe hagamijwe komorana ibikomere kwiyunga ubwabo ndetse no kwiyunga n'Imana yahuje kandi abagombaga rero kurangirizwa imanza z'imitungo kugira ngo imitungo yishyurwe mu mahoro kandi abigishijwe bose bagahuriza mu matsinda y'ubufatanye gusaba rero imbabazi ndetse no kuzitanga niyo ngingo yaranze inyigisho ze igihe cyose ibi kandi byatumye mu mwaka wa 2015 uko twavuze hejuru Padiri Ubald rugira ngo agirwa umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu mu bikorwa rero by'amasengesho yakomeje kugenda akora muri rusange hirya no hino wasangaga bavuga bati muri rya sengesho rya Ubald twakize indwara zikomeye ati zananiye abaganga twakize ubugome n'ubugambanyi twakize ibikomere n'intimba ati twatewe n'ibibazo binyuranye hanyuma umupadiri wamenyekanye mu bikorwa by'isanamitima birimo isengesho yagiye rero akorera hirya no hino mu duce tunyuranye tw'igihugu hakitabira imbaga nini y'abaturage kandi bose bakaza batitaye ku madini n'amatorero runaka abasanzwe abarizwamo nk'uko byakomeje kugenda bigaragara nyuma rero yo gutangarizwa urupfu rw'uyu mupadiri ku mbuga nkoranyambaga zinyuranye by'umwihariko hagiye hatanga ubutumwa bunyuranye bushima bikorwa byaranzwe uyu umupadiri mu batanze ubutumwa rero harimo na bamwe mu bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu bagiye bagaragaza intimba batewe n'urupfu rwa Padiri Ubald rugira ngo ariko bakanamushimira ibikorwa byaranze mu by'ukuri byamuranze ubwo arakiri kuri iyi si
muri abo harimo na First Lady ni Madame Jeannette Kagame. Mu butumwa bugufi yagize ati Padiri Ubald muruhukire mu mahoro. Hanyuma umuryango wa Unity Club Intwara Rumuri wari uyobowe na Madame Jeannette Kagame nawo wagize ubutumwa utanga muri aya magambo ati umurinzi w'igihango Padiri Ubald Rugirangoma yahawe ishimwe ry'ubumwe n'umuyobozi mukuru wa Unity Club Madame Jeannette Kagame. Ati kubera gahunda yatangije y'isanamitima n'ubwiyunge muri paruwasi ya Mushaka, iyo gahunda yeze imbuto mu gihugu hose, Imana imwakire mu ntore zayo. Antoine Cardinal Kambanda nawe yatanze ubutumwa ku itabaruka rya Padiri Ubald Rugirangoma bugira buti Padiri Ubald Rugirangoma Imana yamuduhaye yamwisubije none imwakire aruhukire mu mahoro. Imana yamurokora jenoside yakorewe abatutsi mufitiye umugambi wo gusana imitima, gufasha abantu kwiyunga n'Imana, umuntu kwiyunga nawe ubwe. Hanyuma umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Edouard Bamporiki nawe yagize ati iyo umugabo agobwe ati haba hatabarutse ingenzi. Abakuru bati wifuzwaga ahinduye intaho inturo ntikiriye. Ruhukira amahoro mushumba utazimizaga ati warokotse bagome mu bitangaza ndora. Uyu wa gatanu utubari mutagatifu ati waragoroye adigororerwa, rest in peace father. Hanyuma komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge nayo yanditse ubutumwa ku rupfu rwa Padiri Ubald Rugirangoma bukubiyemo gushima ibikorwa binyuranye yakoreye u Rwanda mu kunga abanyarwanda. Ubutumwa bufite umutwe ugira uti umurinzi w'igihango Padiri Ubald aratabarutse. Nk'uko bwagiye mu by'ukuri bugaragara, bwo butumwa bwakomezaga bugira buti komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ibabajwe n'itabaruka ry'umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu Padiri Ubald Rugirangoma. Ati yaranzwe indangagaciro zo gukunda u Rwanda n'abanyarwanda, kuba inyangamugayo, gukoresha ukuri, ubworoherane, kwicisha bugufi, kwanga ndetse no kurwanya akarengane, kwiha agaciro no kugira uruhare mu kurwanya amacakubiri na jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Fidel Ndayisaba uyobora iyi komisiyo nawe yatanze ubutumwa ku rupfu rwa Padiri Ubald Rugirangoma amushimira muri aya magambo ati Padiri Ubald Rugirangoma yaranzwe kandi no kuba inyangamugayo, gukoresha ukuri, ubworoherane, kwicisha bugufi, kwanga no kurwanya akarengane, kwiha agaciro ndetse no kugira uruhare mu kurwanya amacakubiri na jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Yongeye agira ati uruhare rw'indashyikirwa rwa Padiri Ubald Rugirangoma mu kugarura ndetse no kubungabunga igihango cy'ubumwe bw'abanyarwanda yitangiye n'umutima we wose guhera muri paruwasi ya Mushaka ya Diocese ya Gatolika ya Cyangugu ntiruzibagirana mu mateka y'u Rwanda. Hanyuma guverineri w'intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney yagize ati roho yawe iruhukire mu mahoro, tuzahora tukwibukira ku bikorwa by'urukundo, umuntu, ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, wakoze amasengesho akomeye akiza ibikomere binyuranye n'uburwayi byananiranye n'ibindi. Rest in peace Padiri Ubald Rugirangoma. Ari byinshi rero byakomeje kugenda bivuga kuri umupadiri, navuga ko mu by'ukuri yakoze ibikorwa bikomeye kandi bifatika mu gihe yarakiri muzima. Yaguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bitaro byo mu mujyi wa Utah, akaba rero mu by'ukuri yarasezeho ku munsi w'ejo, bikaba bivuga ko agomba kuzanwa mu Rwanda, akaba ariho azashyingurwa. Ubwo inzego zibishinzwe zikaba zigomba gutegura mu by'ukuri uko azaherekezwa bwa nyuma, agiye gushyingurwa hariya i Rusizi ni mu mujyi wa Cyangugu. Muri Afrika, Jerry Lawrence yahoze ari perezida wa Ghana yarashinguranywe iteka ejo ku munsi wa gatatu mu gihugu ciwe. Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yavuze ko nyakwigendera Jerry Lawrence yari umutegetsi yari afise igikundiro kandi yari umugabo w'ijunja n'ijambo. Amenyesha ko arico gituma ivyumviro vyiwe n'imigambi yaharaniye mu buzima bwiwe bwa politike byashizwe mu ibwirizwa shingiro rigira kane ry'igihugu. Ejo kuwa gatatu nyene leta ya Zimbabwe yarafubanye iteka abashikiranganji bayo babiri hamwe n'umutegetsi wo mu gisata c'amabohero bishwe na COVID-19. Gushika ubu leta ya Zimbabwe imaze gutakaza abashikiranganji bane bahitanywe n'uwo mugera. Batatu muri bo bafuye muri uku kwezi hamwe n'abantu barenga 1000 bafuye mu gihugu. Dr. Pamela Magande umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga muri Zimbabwe avuga ko igwirirana ry'uwo mugera ryatewe n'uko abantu bijajaye baja mu bihe by'iminsi mikuru yo kunezerwa bakoranira hamwe batubahirije amategeko no kwambara udufuka munwa. Muri Tanzania, Perezida John Pombe Magufuli yaragabishije umushikiranganji wiwe w'amagara y'abantu kutihutira kwakira urukingo rwa COVID-19. Avuga ko izo ncanco zishobora kuba zidakora canke atari nziza ku magara y'abanyagihugu. Magufuli yategetse umushikiranganji wiwe
kuzokwemeza urucanco rwari rwo rwose ari uko rwabanje kwemezwa n'abahinga bo mu gihugu ca Tanzania. Leta z'Ubumwe za Amerika iri kwiragabisha abanyamerika kwirinda kugendera ico gihugu kuko ngo kiri ku rugero rwa 4 rwo kugabisha. Abashinga amateka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa gatatu baremeje itegeko rikuru umushikiranganji wa mbere Sylvestre Ilunkamba. Ibi bigiye guha Perezida Felix Tshisekedi intsinzi aho ariko yigizayo umugwi w'abanywanyi w'uwo yasubiriye bari kumwe mu runani kandi bariko baramunaniza gutwara. Ariko Ilunkamba yari yamirije iyo ngingo. Kandi n'umushinga amateka François Nzekuye wo mu mugambwe ushigikiye uwahoze arongoye ico gihugu Joseph Kabila yavuze ko umushikiranganji wa mbere atariko aratanga imihoho. Hano muri Amerika leta ya Joe Biden yarabaye irahagarika mu kiringo c'ukwezi ibihano leta ya Trump yafatiye abahuti bo muri Yemen, umuhari w'abaroberi ushigikiwe na Irani. Iyi ngingo yakiriwe neza n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'amashirahamwe y'abagira neza. Leta ya Amerika iriko irihweza ingingo yafashwe mu minsi ya nyuma y'uwahoze ari Perezida Donald Trump yo kwita abahuti umuhari mpuzamakungu w'iterabwoba. ONU hamwe n'amashirahamwe atanga imfashanyo muri Yemen afise ubwoba ko kwita uwo murwi uko bishobora gutera inzara ku banyagihugu babeshejweho n'imfashanyo hamwe n'imiti iva hanze. Leta z'Ubumwe za Amerika ishikiriza ko izosubira mu masezerano ya nucleaire na Irani igihe ico gihugu kizoba carubahirije ivyo ciyemeje. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu wa Amerika Anthony Blinken yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu. Yavuze kandi ko bishobora kuzofata igihe kirekire gushika amatohoza yuko vyakurikijwe arangiye. Umushikiranganje Blinken yemeje ko Perezida Joe Biden afise ishaka ryo gusubira muri ayo masezerano, ariko ntiyemera ko Amerika ariyo ikwiye kubanza kwerekana uruhara rwayo. Aloizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi ry'Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Amakuru yo mu biyaga bigari. Impunzi z'abarundi zigera kuri 760 zasubiye iwabo zivuye mu nkambi y'Amahama iri mu burasirazuba bw'u Rwanda kuri uyu wa gatatu. Kugeza ubu impunzi z'abarundi zatashye zivuye mu Rwanda zirarenga ibihumbi 10. Turaryohewe cyane, turanezerewe n'ukuntu tuvuye mu gihugu kitari cyacu kandi nagabaje kumara imyaka 5 yose kandi mu gihugu kiwawe. Umunezero urumva ko ari tangere ningo ndabuze ko ndabivuga. Numwe mu barundi bari barahungiye mu Rwanda baraye batashye mu gihugu cyabo. Naho mu gihugu cya Uganda hatangijwe igeragezwa ry'umutuvura virusi ya corona wakozwe hifashishijwe imiti gakondo. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya nimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Muri Uganda hatangijwe igeragezwa ry'umuti uvura virusi ya corona wakozwe hifashishijwe imiti gakondo. Uwo muti wakozwe n'impuguke zo muri kaminuza ya Makerere bafatanije n'ibitaro bikuru bya Mulago. Inkuru irambuye twayiteguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahisi. Uyu muti wiswe UBV01N watangiye kugeragezwa ku bantu kureba niba wavura COVID-19 wakozwe hifashishijwe ibimera bya gakondo. Iri geragezwa rizabera ku ivuriro rikuru rya Mulago hano mu mujyi wa Kampala kandi abantu basaga 100 nibo bagiye gutangirirwaho. Ukurikije Minisitiri ushinzwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng, ubushakashatsi kuri uyu muti bwatangiye mu kwezi kwa 4 k'umwaka ushize icyorezo cya COVID kimaze